Nilip hawara longta karbi oki pru arani kapaman pon. Hanboka English LP Sekolah Sahiamalong kang thir etpen ke 2 ponthek. Ingdeng pike brahini BJP Foundation di aliralon pen katalon pon. Aprangsi nilihin pen berta kelang arato anapan kardong pajirlo kardong. Non nili karbilong ria berta kethanabang sami ojang terangpi. Non berta ang tonpen arju ponsena. Karbia khayalong hakopenta okiri mati okipru arani paman bombang bomlo. Lason si pinijang mi poni phai trok arni karbiang long ang kangalong okipru mati okiri arani pacheton dunsi. Lakha ingkoi rapho nilip constituency kaparlu koilamati lapen hen supi holalong karbi okiri arong aji paman pon. Nilip hawaralong kachathang klong alang roi hini laki daigrum alang roi koilamati along lapen kalioni alang roi chuki hola along henlo. Lalong ni alang roy along setami pini okiri pon lapen ning arong cipipon. Kaduka be bang suri hini bak doji armu cetong pon. Koila mati diagram alang roy along okiri arong aji jasemet kapatir pipon laki bokojan yot farong atum henlo. Lapen la solong kacerab duntu laki Koila Mati Development Committee KSA Koila Mati branch atum henlo. Nilipen perang ki Joy Sing Teron karbilong riberta long birta ng pali. Hah? Tikung ya? Jo, foto ka thai bom lah. Lakha ingkoi rapho duar baguri angkang pi dai thora hawar kaparlu Hanboka English LP Sekolah long kang thir etpen ke dolong theka pot laki headmistress alangli wasti bepi kachepadu kajoini si iskola hemlapen lokachari boma ostomar tumpen chenglok banduriwal alom anta ingthir etpen si ke dolong lopusi rata tum ningjepon lapen headmistress pen kapachini pon atengki hithi iroi pen bhomta arni lo polotangti osomar ari chimi lapen api ari pen kedanglok klar chenche polotangti kang saita padu non la so iskola long kacharli dun jaklim somara tumaphan amen thapon bomlo lapen la so iskola long kacharli dun halloween atum pen ta wang borpung pen antadu la so iskola long ingdeng isipen ingdeng pho an lo thanpon bomlo nonaman ki bang plikebra isya osomara tumaphan si lo thanpon bomlang posi pherang ke tumaphan nang pachini dun Hanboka pen pherang ke Robinson Keling karbilong riberta long berta nang pali kalang So nalimen cetani gima? nelimen ke wasti bepi Tenali tum ladak non ke kecing mama admission suli bom lo ladak ho. nelidum non April pen session ke cheng non si admission cheng ek bom lo la pe class itame do pon pang cheng pon bom lo Yang ate usumar ke bang andu iglo ni. osomar nelitum nursery 10 class 5 an bang pikir resi osomar do Kere siti. Tante la so hem nili nang kahumri pen ining sam piglo kang thir et ma classroom sitame ing thir usumar sitame keter er nili theklong le mi sen pen si punela sinali tum kai kita thanik wer mala usumar phan
O nilitum osomarapan kacipang thir nang jita than laten hoptai roi pen kiching si bhomtar ni ge nilitum osomarapan nilitum mithang pa sari chingni sitami kang ki basai tapat tupo lapen la thiku pherai hemar lokar ko kado vitamin nilitum osomar pen lapen nilitum stap pen kirap chitu si panthir kono Dali tu istabang ando iglo ni. nilitum stap dahini do nili assistant teacher amen ki lakwelo Pritom Kumar Lindu. Kalama. Kita English school ne, Assamese school Oh, ne. English medium. English medium di. Ladak pa na akan tui tumta prang tumta damik ulo di. Oh, damik ulo degree ang kili tadi. Digili anta dulu di. Jolo lo nang lepas karbi ko. Pinijang mi poni phai trok arni Korkanthi constituency kaparlo BJP Mandal Committee sahem tikelang jonalong ingdeng likebrahini BJP Foundation de alera lonpen katalon Porphai kri isia lompen Bharatiya Janata Party mate BJP alama Mandal Committee maipu Chandra Ingtipen Pangjar Ponsi Puthodolo Ingtipen Maichari Ponsi aluhi kapachinia jaime tengpon Laswalong nanga chetongdun aluhi sarpo manpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso VDC Chairman Khogen Tiso lapen Sakti Kendra BJYM lapen BJP klembang pubang phetum chetongdun si Mei RDP dun Mayalong BJP koson si ki claim kidam kimisen nang jima alam hai hui chethan chimum pon si insam jin pen mei pachun pon long dokmukak pen phirang ke waisong terang Karbi long riberta long birtanang pali BJP जिंदाबाद बंदे 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 के फाउंडेशन ले लो ini 42nd nang deng फाउंडेशन ले भारतीय जनता पार्टी ini hari 6 April 1980 pangkan si भारतीय जनता पार्टी wamen celong lo jeksi bang ke hari na honggo zaman lo alabang lagi 51 pertama भारतीय जनता पार्टी wamen ke lembaga di parti bangsa ini lagi apa sih Catalonia nih loh ini tentu kami lah Mandal pencegah di komite tentang cekalo morca doang gimana cekalo seperti kendro komunitas kayak jadi ini tumben ini sekarang loh ini cuma tahu program dia baik voice itu pemimpin itu cuma ada yang honggo founder bersama kesatuan haji lepas ada menjadi bagian orang itu bilang cekai dependen lagi itu itiak matang dia berjanji mengelang membeli dan lagi perjuangan kan dalam penciptaan barang so foundation day ini sepanjang Amailo foundation day Amailo semai amai dompen dan hejong election ekstarigan ni kita bangsa election so election na lang kasi padung bang tutup ano kan nili sa local misi kan di turun niya ko sila ba dili para ka konsiderat anta so ni dito ito na dito kapre usum BK district committee Karen Budi Nila Morcha district committee mana labang so election long dan itu labang so para ta council honorable sino ke hai sila mo chowe police cooperation saya susun naik para ta honorable MP dia referencing Cerap dengan bangkuan itu so separuh kami second foundation B Pinia Berta ki laan si kang ton cholong kaduka via phanta kardong